Tom Cruise ni umwe mu bagabo bikorera amasitandi yabo uko yaba agoranye kose. Nk'ubu nimba wararebye filime bita Mission Impossible Fallout, wabonye scene aho Ethan Hunt atwara helicopter ku muvuduko uri hejuru cyane. Iyi scene iyo abishaka yari kuzana abastandimani akaba aribo batwara ubwoko bw'iyi ndege, dore ko batarazi gutwara ndetse atarazi no kuyitwarira indege neza. Uyu yahisemo kujya kwiga gutwara indege kugira ngo stand yiwe azayikorere bya nyabyo. Uyu mugabo aba anashaka ko scene ziwe zigaragara nk'ari za nyazo, kugeza ku rwego aho yagiye akazana kamera ku ndege kugira ngo bashutinge neza ziriya scene zose zo ku ndege muri Fallout. Muri filime nyinshi bakunda kudesigninga ikintu kimeze nk'indege, akaba ari cyo bashutingiramo kugira ngo binde gukoresha budget nini cyane. Uyu Tom Cruise we nimba scene iri buze gukenera indege, iyo ndege ibigomba kuza ari ya nyayo. Nimba arebye filime wabonye karaga scene ahamanuka mu ndege agiye kwikubita ku mizigo iri hasi, iriya scene bayishutinze bya nyabyo, ariko yaraziritswe umugozi w'umukara ku buryo atari kumanuka hasi. Nimba uri kureba neza uwo mugozi w'umukara urawubona, ariko computer iwukuramo kugira ngo scene izagaragare nk'ari ya nyayo. Nizere ko dukande subscribe kuri Kavuru, ubundi igitekerezo kuri filime twazagukorera ni ingenzi cyane.